Dua ini ANS masuk ke Terminal Wadas Solo. Sekali bergandeng dia, guys. Bergerak. Di mana cek apa? Ya betul. Ya lah. Tutup balik. Tang ANS keempat karena macet di arah ini. Triat. Kasusi Patriot yang keempat. Karena macet nih guys, biasanya ANS ini masuk ke Kota Solo jam 4 sore. Sekarang yang masuk maghrib, yang pertama masuk jam setengah 6, terakhirnya maghrib nih guys. Macet panjang. Kabarnya ada mobil kecelakaan di arah ini nih guys.